Por Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Maoyongrim. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Uwe orang ba ya ulatip kerta ingkup muraj kiran Gupta ubala sau pa arsnam kerta kurim jong ka khusbu Gupta kibasong basa hajibi kantonmen Jalupara Shillong ulapan kutno ilaka jong kejeng im hau talai pasi karkum kejeng tip alayo lom lai tho ba kani galaja hakalai turik unailar araja arpan rew hakapor kembash post tang bajimin mit bad uni orang ba ulapasi la dia but selain kabaran hajan ke GE Shillong MES halat umsurpi Shillong ya kadau jong ni kejeng ja umpala satia bantep bat ki pulet kidang pelong menta ya kejeng toket ke babania. Hey, up, ruko. Shwa ba finshet da kajo shi kajo ko umpinyang balapin don kam. Up shwa, namar kaneka kta ya kakot kakya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da kaneka umpinyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante shanala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko neka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kaneka umpinyang syaka biodiesel. Tinamar kata lembaka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan umktasyo. Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we katham artli ki jila ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin bna ya kate ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta ka don ka air quality monitor ka balapin pa ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de nakata ka daw kini artli ki jila menta kis dang pen khre banthaw ya ka joint action plan